Tripura Hasteni Belaikhe Kungsu Sangai Kok Rubaru Mr. India Tourism World 2022 Bishini Bataimungni Phaikha Kwplai wngwi Phaikha Hasteo Tripura Hasteni Mungrang actor Mithum Debbarmano Tripura Hasteo tongnai shimiya Tripura Hasteni phataro tongnai lukurokbo bono belaikhe sajagoi hamjak mongtai ruwai ruma baino bo Kwplai wngwi Hasteni mungno kusugoti sanani sepman kahani saikhanarga Mithum Debbarmano Tripura sa shimiya bono hamjak kugnai kubuni bosungni lukurokbo bono budruwai Kwplai khlaimani yakumu kasai Phaikha chini koktomawo jung bobai taibo kok salainai o jobao Kwplai wngna bagui bo busuk sakma tharkha abono tui chini koktomawo nugimanai dinini tongthokmungni kok wngkha Maharaja Bir Bikram airport ni simi khumbuthuk tai risabai boromruwai Lamsoklaikha nukhungni borok tai bini mare kiching songni chimi chengui bono hamjak koknairok Agartala nogo Phaikha khaimani ulobo bono satrai tai jogloma baikhe Lamsoklaikha nukhungni borok Haini bagai khatung khaja tai mukhango monai mongkuplung taklaini Rubaru Mr. India wo Kwplai wngnaI Tripura Hasteni munggonang actor Mithum Debbarmano Okay. Okay, ready? Ay, ano ka siya? Uji ko pinmati. Ay, ulit dyan. Ang paniya. Thani. Ay, ko ba kayo? Agi chraini chimina Mr. India tang khanan musungwa especially ang chini boro rokno chini o state no represent khana musungwa awan bagino ang agini chimina prepare bo khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bagai Mr. India fit ang manam bagai and ang tabu sana thangke ang je asike kolom tikhi klaimani obo no rok nugi tongan yago and by belakan happy and ang business thaye o Tripura ni wngwi first time chini borok wngwi select wngwi after 8 clears round khaimani pore se chini of finalist ang shogeika finalist sogimani pore a jaga kwbangma interviews round wngkha expert rok tonga jaga psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga tamne sanai judge rok aske nung borok no nung fake jingri me abong buskango tambai hingke norong nin buskang uklok joton se camera nung kisapana fake hingke na borok saiman thango hingke first round isimino tabuk round jora final jora chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr. India o hingke last to thange chine question answer tai bongkha jaga stage bongkha and ang
borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bagai borano tau tini o Mr. India Tourism World 2022 anu borok samireka and angkha khayo o tau Mr. India Tourism wala bang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like taibo kaham khaimatu huni tabung ise taib double kaham khaimatu huni ang chai tok nai Tripura je finalist 36 jon ani bisingo duijon borong na simi chance rubo top 20 o direct thanan bagai haipana unfortunately ang o voting ti thangmalia Rajasthan e chalasi voting highest manchi o haipana o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 o tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipana ang ani points rok ka hamung mani by judge rok ana hamjang mani by ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phana ani sak ni tam sanai fan by the norong shuri mani by ang jaga bo kaham ke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habi direct entry hab maya phana noro anu well wish khai tong mani awan by belai ke important awan bagai ang belai ke ham by norong na maro and ang barabano sakachini audience rong no bo norok ko voter na ke ani bumung ko simi vote ready also ang I maybe kabang audience no confused ngai buni jaga rogo bo border like ani order ya kare a jaga ko points ro kise garbarun kuna an by ko kare haipano ang je dino chini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry mane rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one sugi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sakang ne haipano ang bakhaw to jongjak no top 20 to direct entry ti thangma ka batam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingo lan bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnu bi manan rok ya trophy Phaikha India participate khaman is chini yacht rong no ang bong inspired khana ba tamba ke norok sanathang ang belake sorry tamba ke chini o jaga ne tagni yacht rong onek drugs of kilakjak and ang chini Tripura kaishana kamya ke kaisa yacht rong leadership kare ang borong ni leadership nani bagino so that boro anu naye shirangai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shirang manthum huni aban ani kaisa main target tong mani ke borok anu nugui like at least fully surung maya phano kisak masamag ni phano ani taraf se kaham lawa Phaikha bana ani bagai happy ngai organization ni bumung se so ang first time Tripura ni ngai a jaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years ngabong ni Rubaru Mr. India ni and ang a jaga thangai chung historic khaimangka aban bai ang belai ke proud and ang o trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus kan gol baba hai tabuk ke ani tai 2 months ni pore ang tabu international thangi ma thngnai ab tabuk ke ang India na represent ma khanai after 2 months ni pora ban bagai ang taibo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk ke ani international lang ma thangai na India na represent khana bagai afrung ke ano boi India hane she hin china jagao saban bai ang belai kheno happy and ang nor jotono no koina mu song afro bonor ano amti kheno support khai tongma haikeno ani next 2 months ni pora ni je international ni ngnai ang international borok kobangma countries more than 30 countries ni bai ma thangnai afro bo noram diken hamjagi tongre ang norong ni hamjag mung nango tai shuri mung nanga sung ham Puila bupro ni simi India participate khaman is chini yacht rong no ang bong inspired kana bai tambai ke norok sanathang ang belake sorry tambai ke chini o jaga ne tagni yacht rong onek drugs of kilakjak and ang chini Tripura kaishana kamya ke kaisa yacht rong leadership kare ang borong ni leadership nani bagino so that boro anu naye shirangai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shirang manthum huni aban ani kaisa main target tong mani ke borok anu nugui like at least fully shirang maya phano kisak masamag ni phano ani taraf se kaham lawa Phaikha bana ani bagai happy ngai नंगरो टूरिज्म वर्ल्ड नि सिमाने कि जाखिया खानामानि बा खबर खानाका नों कायसा मोनैथिनि बो नाय खनि खालामो abo hunke charming smile abo hunke subtitle award to bang mangkha ke charming smile abo bagai bo ang happy la khabo ke baksa abo ka ang kadilia trophy ke bisingo बो मा के मोनै आरो प्राइज मा खामनाय बो देखि maybe bro ani taman mo thamu dimple an logi phana bro hamja kana aban bagai ang wan su aban bagai no purano charming smile kana
tak mulu sini itu itu. nya dimpol khana bui seknai Rubaru ke borong ni organization bumung se so ang first time Tripura ni enggai ajaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years engkhabong ni Rubaru Mr. India ni and ang ajaga thanggai chung history khaimangka aban bai ang belai ke proud and ang o ano trophy jo to ani Tripura sarong no and Tripura ni borong na dedicate khayo gari ok khalo Kita nunggu dia, rumah negara sampai. Kan baru sering dia manis ini yang lek tahu. agi serai bo sapurun chibi nang bono lob khana tabo kam ni lob agi bai tabo Agi bo saklung ni lob bo. Tahu saklung lob ta. ahe mani phai bahai ma tong mani abono Tong thoka kuk kucing ka. mane nang agi busuno naithok khun dong ta kha dunia naithok ni semangka Dunia naik tahu ni saya mangkat tam kan. Nini busuk to tabo ketal kai sokan man Phaikha si pasarong mo hastin hunu kusung Phaikha nang tabo bon tam sar na special kai Ande. Bojet, thogmo sar sini ke botam thogaka. Kamu sar na ja. nang je saiman mat botam bisik thoksa ko Kota, awang bang thogako. nang dina awan bang istar sanai bono agi to nung bono kulai pura serai pura to nin khuri rogo bam kha nung bono bamai to kangka tini ke nung bono tam khai nai tini ke bono especially nung bam na nin bukharo ga to Ina ma posting ko soke puro ang bono tu nana especially nung bono tini bam na ni bukharo ga to bam ta ja. and tagi sang sanani joto media je khai nei rong no bono mang belai ke na hambai tambagi ke norok bo anu ang bai logi tong bagai first day ni simino awan bagai Puila ni awan Puila ni simino and ang kha khai norok financial logo norok ang bai terenggi tong kan awan bagai joto media rong no belai ke na ni kha bai tu bai hambai ni dapat ang bai icon ba India ni ba icon no ini mano sini Tripura sarang ni ko icon abang sini kaisa Tripura sani bumung naruka abang bagai nong ni media ni bising te abatai procharang tang abang bagai nong media rang santai ba hambai dinai kai belai kai tong toka ani cherayo Rubaru Mr. India ni award no chebin manok snai khoroksa chalani success nukulo bring yak tong hunjago piaba basani ukulo ko kha nang rangi mankha na bahai ke or ragos tu mankha Chani ko to buha bo abu thu ko to nai. Sabu to nai ka. bo puya je pro om hairok ngan musung jago acting khaja musung jaga bo